day ka historic day na kabantay ya pro ki candidate ka Congress na kuat banitu EP. But the only party that will secure the maximum of the MLA. This time Congress will get more seat than any other political party. Kata ka clear baik. Dan mata kata kamat paningkong ay kalong ba in clean up ya ki best borok ki ba ka ni ke MDD kamla ban pelak bat ya borok ki allegations against this present government in happen take. They bagi expect katkom ki report ki bang iyo na ki parlok na borok sudah easily ngin cross ya ka 17 18 ngin cross right. Kata ngin siap pet let the result come first and after that then you will see. Kata ketiknya kan clear baik menginform mangi ndor kawan kuslai. Nomor bagi pak jong ka state borok kuwe kila ngia kila kedang ya kijing sensial jong kini ke MDA borok san senam. Tak kata cua. Ngadum don ban kan ya usiting MDA pemerintah mereka kamram juga kalau sisin bangan job ya kini collection kini kamram juga ban tray ya ka konsumsi bat ya ki pedang duna konsumsi ngan tray sitom bat kabaru an hapan payro ya ke interest jong ke state hi borok kuwe. Ni kipai baik jeng ngalong fi kipai baik jeng 17 noi kalau dep expect lupa bagi jeng job mentakasin kan wan ande tanghang ni you'll get more seat in the state this time. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pun sawalawan kapor ka jingkela Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pun sawalawan kapor ka jingkela